Ya mikrofonu berdiler mikrofonu. Hey. Verin mikrofonu. To'g'onlar, yerda shunday uloq to'xtatib qo'yadi. Biroq to'xtatib qo'ysanglar, boshqara olmasanglar, reklama chaqirmanglar. Biz Mokendan keldik 4-ga. Ot bilemay qilib. Bu turasini aytay. Agarda chip qo'yib, 500 so'm sayib qo'y, 1000 so'm sayib qo'y. Tushavi. O'sha so'rni yermaglar. Shuncha odam ot yuratamiz, chavamiz. Ko'ramizda shuncha el keladi. Boshqa yerda ham uloqlar bo'ladi. Yerda emas, biroq qapa olmanglar. Buni kommentariya yozib, orqasidan söylebay, şeyde söylep qo'ying dedim. Ko'p bo'ladi deb. Boshqa yerlarga o'g'ir, shuncha odam o'g'ir rasvatga keldi dedi. Endi keldi-da, men qara. Bersalar, jo'qlarga qo'yarib qo'ydi. Sen qara ukan, bergan so'rdi. Ver haydi. Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, hurmatli, qimmatli Alaman uloq suyuvchilar, amansizlarmi? Mana bugun 19-yanvar kuni Jalova cherkasiga kelib qoldik ele. Uloq tomosha qilib o'taylik. Negizdan boshqa ishlar bilan kelganmiz. Uloq bo'layotgan ekan, hozir uloq tomosha qilib shu sizlarga. Qisqa bo'lsa dag'i yaxshi yerlardan qiziqli qilib tartib ko'rsatgan harakat qilasizlar. Okey. Yel gelip vaqtmasdan tomosha qilganlar. Qarab. Yaxtıllar aytib qo'yildi. Musakalar shurda ekan va musakadan bir kommentariy olasiz. O yoqda keladi polvonlar. Toshdan musaka olganmiz. Kamerada yaxshi ko'rinmaydi, shunday qarayinchasiz. Musaka o'xshaydi. Toshdan musakaga olganmiz. Bu yerda bozor qilganlardan bor ekan. Assalomu alaykum. Uloqlar biz ekanmiz, sizlar da kelib qolsangiz. Assalomu alaykum. Qo'cha ekanmi o'sha yerda? Qanday aka? Sizmi? Aka, qayerda uloq bo'lsa o'sha yerda ekasiz siz a? Azomatsiz aka. Forma yo'q-ku, tomosha qilavi. Yo'q, forma bor. Forma bormi? Azomatsiz aka. Assalomu alaykum. Birinchi bir soat aman keldi. Yo, assalomu alaykum. Musa aka, o'zingizmi? Oo aka. Assalomu alaykum. Qanday aka yaxshisiz? Şaka gelip oldu. Bul qaysi ot aka? Bul atam var. Jenar. Ha, qo'cha ekan men cho'g'isinglar ba? Ha, bizga kel. Ikki yoqqa chiqib o'tirganda. Onu men aka buni nar. Ha. Geroy. Narxi geroy aka. O'tganda o'sha ot men emas bilengiz, Erkin akaning ulog'ida? Yo'q. Galan o'rtasida, shunda yerda ot bo'lsa-da. Geroy degan ot shu bu? Geroy jonivor. O aka. Yarim tartish kerak bo'lsa kelib qol. Yo men aka boshqa ishlar bilan kelib qoldim men bu yer. Ana uloq tomosha qilib ketayin deb.
Ulak'a gelsem sizler daha gelip kalsana. Maşinanızды tanıp karasam, yakta alt çetilek biletkan ekes. Siz emeski diye bastım öyle de. Koça Ege'den komentar alışıyoruz gerek de Koça Ege. Oldu Ege. Özünüz söyleyerken Aksakal özünüz. Elem көп tanıysınız da. Aka siz de çakan el tanıyt bro Ege. Айтат го кыдырып чапкан битте Кочобой деп атат го. Aka Жалал-Абадтын улагы менен биз жактагы улагтардын айырмасы кандай Ага? Кыдырып чапсаңыз ошол жөнүндө айтып кетпейсиз? Бuyakta el көп, Ат көп, а? at көп. Buyakta ulak çoğun bulakta. Жийин бирок чоңмой болуп атат. Аякка баспадым, ошол жерден машинадан түшүп, шериктердин ары басты мен видео тартайын деп. Айлананы тарткыча Мусакенди көрүп калдым дагы, бияка бастым эле да. Бияқта келе қалың болса керек, а? Bizde de жақсы olot ulaklar, Nokia'nın mazar kurban, taza olot. Oldu ya, Koçayakan giyizle. Formаны кийин эке. Коча экеге комментарий берип турасыз жес. Буну ошактан сүйлөшөбүз эке анда. О, ошакта. Болууда, катуу болууда. Yo, buyaq Bozorqo'ndan keldi bu ata. Bu Nurbek Sayapker'in 5-7 degen atı şu. 5-7 degen mi? Canavar. Yaş ne ol kaldı bu atın? Yaş 4 asıy oldu. Kim çavat bunu özünüz bize? Özüm çavat ama. Az palvanlar biner ya özün öyle salasan. Özüm çavat. Ayaş. Palvan, az koçaya palvan giysem siz bile. Aval. Koça ekek at koyken ne bir yerde ha? Oo, direkt kapı. Koçaya kaga bir yerde emez. Öz Kırgızistan'da at yok. Hayırga varsa at çıkat. Hayırga varsa atın doğru mingizeyinde bir gün böyle dışında verip koyat ulaktı. Aa yaxşı. Yalan jakşat mingizeyinde turşat. Buldağa jakşat ken o kayaktan gelgen. Bu özün beyin bolası. Aa. Atыдағы жаңа аяштан чолок ат болгон андай кутук иши койдук. Жалал-Абадта номер 1 ат болгон ошонун баласы. Aa yaxşı. Чолоктун баласы. Жашы кандай болуп калды азыр? Өзүм мурдун кайрак айткан. Жашы 4 асы, жазга 5 асы болот. Линиясы жок го. Линиясы ошо чолоктун баласы да. Бизден өзүбүздөн Бозоркондон колоттон чыккан түрктөрдөн. Ошо аттын баласы. Аны жаңа аяштан 5 жыл тапкан. Атыда жаңа ай болду. Ошо путук ишига мойдон чапкан ба? Ооба. Аны көбү чапты. Өтө кыйын ат эле да, номер 1 ат. Ошонун баласы. Денеси сур коёт. Мындай чоң сорунуңарга таштадыңар бу менен кандай болуп атат же өзүңөр эле любительский салып жүрөсүңөрбү? Мен көбүнчө эле өзүм салам. Ана бир жерден мингиздим ошо, бир эки жерде бир эки тай ташады. Тай майда. Палбандарга? Ооба. Негизинен жакшат деп. Өткөндө Чангеттеги улактар эми ошо али бир машина, бир тай, бир алтын курда ушундай болчу улак. Маратта, Марат палбанда. Жипке салып кетти, катуу чыгат да топтон. Мөңкү чыгып кеткенде жипке байлангандан улакта калып кетти. Оо, азыр эми жиптин алдын алабыз деп аракет кылып атышат эми кандай болор экен? Бүгүн деле жип тиек деп кичине сөз кылып аткан экен баягы ошака өттүм эле. Өз палбандар ач болуп кетет да. Оо, Hal özdörünü tartış gerek da. doğru aytasın. Bu sorun menen nima olup ketişi kıyın. Bayıp geçiş kıyın denge. Hal özünü tartış gerek. Uşu özüzünle palvanlar uşu el bereyinde öyle hareket kılıp atat. Uşu arasında bir 10 ta palvan keltirip koyup atat. Oşularla baylap. Oşular işte öldürüp atat. Baylagandan keyin misalı mına misalga da Koçoyga baylansa Koçoyga baylama dep turup bu gömbötö menen baylayım da. Oo. Uşu menen bayla көбөйүп кетти. Типке байлама я. Ошон үчүн жиби жок эле чаба бериш керек да. Биз улак ашырып чаппай, тога салам мен. Oo. Шуну байлагандар кайтанда байла койсочу. Ушул тема өзү көп козголуп калды да. Жип тиек постоянный айтылып калды, мурун айтылбайт эле. Кезде эле анча-мынчасы үзөңгүгө салбаса, өткөндө көрдүң го Жалал-Абадта. Мисалы ошо кишилер туура эмес кылды бирокчу. Эми биз мисалы мен ошол жерге именно өзүм лично 2 ат жүктөп бардым. Улак, а? Чоң машина 2 ат. Ооба. Ошо 2 атыма 2000 сомдон 4000 сом расход кылып бардым.
Özüm жеген içkenim 2 ming so'm bo'lsa 6 ming so'm расход tutarmı sen? To'ra. Balıkçı olsa qanchasi var da ya? Ko'p borda, el ko'p bordi. Menda ele bordim o. Elam bunday расход qilib жүктеп barib o'tadi da. Bargandan keyin sizlar unutasыңар deb tur. Oşonu o yerde 5 ming 2'den tay saybayıstan özüңөргө жараша деп туруп 5 ming so'mdan urup koyuş керек. Жипке салмак түгүл бири-бирин өлтүрүп алды. 2 келадан кийин токтой атпачы барды. Ооба. Sorun çoğun için uşan kılıp atacak da. To'ra, jipke baylaşma. Açsam berip qolar der. Эми ушунун сиздин оюңуз кандай ушуну? Кандай кылып жойсок болот мисалы, жип тиекти жок кылса? Бул жоюштун эң жакшы жолу ресакатта сорун айтып туруп, майдадан сайыш керек да, жипке салган. Ооба. 5 ming so'mдон сайып туруш керек. Ошол жерде бир жок дегенде 3 ming ат болду. Ооба. Ошол жерде 5 ming so'mдон сайып турганда бардыгы токтойт эле. Таза чабып калат эле, 5 ming so'mдон сайганда 5 ming so'мго жипке салып, атым кыйнайын жерде жыгылып калса, ушунча атка тебеленип өлбөсүн дейт да бардыгы эле. To'ra. Бирөөнүн аты болсо ham жыгылып өлбөсүн дейт. Ооба. Рахмат ака, муну качаңызды саласып алып барып эм? Салам, Кудай каласа. Майлы рахмат ака, Алла разы болсун. Ага көп нерсени билет экенсиз дагы. Кела бузулуп мага келет. Максыры. Ат көбөгени. Кайсатта чыгат болду экен, а? Malik palvanlar ekan, ha? Malik palvanlar. Malik palvanlar geldi. Gelasini kaldı. Kamazga kelgile, düşüp kalsa sorunu yok. Kana Kamazga alıp gelesin, düşüp kalsa sorun yok dey. Nara qarab ketdi, bu yeri kelmeydi. Uloq tamasha qilish o'ta qiyin bo'ldi tuğanlar. Jarp var bolup, döngseler bolsa üstüne chiqib tamasha qilsang bo'ladi. Hozir yerda nari yeri ketib qolsa, tegiz yerda uloq tamasha qilish o'ta qiyin bo'ldi. Videoga tartayın desem, uzoq yerlarga chiqib yaxshi ham ko'rinmaydi. Mana uzoq ketib qoldi. Jaftan qo'ydi. Tartmag'la. Tuğanlar tartmag'la. Ya qaysi polvonda keldi? Madash polvonda keldi. Madash polvon. Videoga tartish o'ta qiyin bo'ladi adamach. Video tartalmadi. Короче, Жалловаттан qayerdan? Changetdan. Жалловаттын Чангетинен атактуу белгилүү Мадаш полвонун аке бир салым жаратты. Кана Мадаш полвон. Алматы университетин Мадаш полвон. Gelgen kuşbağa Kamazga Aram bazardan gelgen kuşbak balvanга açtırın ake. Ake aktar. Улуттук спорт тартып жүрөт тугандар. Эгер биз жакшы тарта албайбыз, ат менен жүрүп тартуудат улуттук спорттон толугун көрсөңүздөр болот тугандар. Кет бул жакта. Bayrak abi işte vermedi de yakınlarak söylüyorsun. Kaç polvonda geldi? Kamazga. Polvonda aytib qo'ylar, Ratbek polvondi. Erkin jestirmoq. Sport Karim aka oshirib o'ltirdim aka. Karim akadan Karim aka. Azamat aka 92 varasini kelib qo'ying Azamat aka. Karim blogerga oshib o'ltirdim aka. Karim aka Kamazga chiqarib Kamazga. Bloger aka. Oy azamatsız ey. Arzubek Kamazga gel Arzubek. Arzubek Kamazga gel pay Arzubek. Karim aka. Qanday bo'ldi? Yerdan bo'ldi. Arzubek Kamazga gel.
Zaldan mı aldı zaldan mı? Tuğanlar. O aşırı valayla çekerek durup durula. Buna. Naki azırkı salımdın aktoru. Ataklı, belgili, el tanıgan, el bilgen naki. Bulut sport tartkan Kerim akega açtım naki. Qanday qilib açtı bilmemiş, iki yaqtalağından qarab tamaşa qilib atsak ele çıkıp qaldı. Qaysat ne qanday ekenini bilmedik. Palvonlar yerga tushmagila palvonlar. Bulut sport naki. Qana balman. Kamazga olib bergila, kamazga. Sapar aka kamazga aytan kamazga. Qalgani qalib turg'ular. Qalib turg'ular qalganiga, qalib Qaysi turg'ular. polvondan chiqdi? Qana qaysi polvondan keldi? Sapar akada keldi. Sapar degan polvondan keldi va? Mana süründü mü gele? Süründü gele da. Kamazga gitti, kamazga palvonlar tekem ol. Halkılar kamazga döndük. Yükte olalım, taşla örüye. Hareket oldu. Yükte olalım, kamazga yükte. Namazga jikti olabız polvonlar. Qaysi polvondan keladi? Qaysi polvondan? Kamazga, qalgani qatolmay turadi yigitlar. Qalgani uzuldi. Öldürsün arani qarayli. Öldürsün araga. Yigitlar, palvonlar öldürsün araga. Polvon azamat polvon. Öldürsün araga, öldürsün araga. Öldürsün araga, yigitlar ketdi to'rtaqaylar. Voy balvonlardı qarab bola balvonlardı. Öldürsün araga, öldürsün. Taşlap bergile, talavay turdular, taşlap bersin, ketdi. Öldürsün araga, ketdi to'rtaq. Qana aldı qımarrağa getdi. Sorundu aytqı valla sorundu. Taştan gelmiş şunday rakçıda vermedi da biri. Rakçılık süreç. Selamünaleyküm Cemat. Vaqt polvon. Assalomualeykum. Quloqlarimda shu to'ylar shu yerda polvonlar fotolayda sho'loq beryapti. Shu polvonlar fotoq tustigan bo'lsin aka. Hordam shu yaxshilikda sen nimada o'ynab kulib yuraver aka. Polvonlar fotoq tustigan bo'lsin. Bu yoqqa ne oldu Ömür? Attını aytayım. Qaramat, Qasmovani ko'k jaloti bilan Ko'galmadan kelgan Vaqt polvon hozirgi o'rinda tashlab oldi. Sevin aka, bu vaqtin dengelinin To'g'onlar bugungi Ko'kjanoqdagi uloqda. Nokenden bizle geldik desek sizler daha gelip kalsana. Qanday ekan? Yaxshimi, jurasizmi, tezeksinmi? Ukam, hozirgi salım qanday oldu? Bugungi uloq qanday o'zdi? Shuni bo'yicha. Taze oldu. Azamat. Zorluk oldu. Bugungi hozirgi salım qanday olib ketdi? Az yerden aldım. Yerden aldım. Aldırdı. Azamat. Qumash polvon o'zi qarab atgan o'xshaydi seni. Qo'lda qo'shdi va. Azamatsыңар. Bugun bir ishlar men kelib qoldim ele, menda uloq tomosha qilib ketayin deb qolib ketdim, sheriklar ketdi. Xudo xolasa ketib ала ketasinglar dedim men. Çoğu ketemiz. Bol tanışlar bo'lib qolsa sherikda qolib ketdim ele men. Yo, bu Karolga o'xshab ketayotgan bu. Karol emas biroq, ha? Kasımda oldu. Kıldalı yana. Azamatsın. Akay, Vaqt polvon. Omating o'lsin. Yaxshi yigitlar jaratır. Qumash polvon. Azamatsın akay polvonlar. Astagfirullah. Akay, to'g'onlar. Bizning ayolda odam tushmay Tiyak tip bo'lib, bayradan uloq kutib nega. Uloqni o'tkazib kerak. To'g'ri berilmaydi. Bundan sen jengachi odam olgani bir yashagan odam bo'lgan ming marta paydo bo'lgan. Bizda salomon ko'rmasan qo'lini negelgan ko'rdiklar, jengachi olmadi. Bu oyda hech kim jengachi tushirolmaydi shu.
Şu ondan sonra kalkanın aylığa 7.000 sorumlu öz sayfı. Aynen emes koluna yok emes. Belki lafını aynen ulak büyüktü. Erkek sorunu. Kapalı jön götürme. Bu bay emes, bilenler emes bu. Şöyle de migrant bas. Razı ol jön götürme. Tamam var mı öyle? Çerge çıkanların aynen büyüttü bunu. Kalkan sorunlarını 7.000 çalışmalara sahip eder. Başka görür. Bu bilmez. Duvarını kovma. Duvarını tepkine jön götürme. Bo'ldi hem ye. Bütü de aytıldı ga bo'ldi. Omin. Ya mikrofonu ver mikrofon. Hey. Verin mikrofonunu. Tuğanlar yerde şunday ulak to'xtatib qo'yadi. Biroq to'xtatib qo'ysanglar, boshqara olmasanlar, reklamaga chaqirmanglar. Biz Mokendan keldik 4 kunga. Ot bilamayapman. Bu turasini aytayın. Eğerde chip qo'yib 500 so'm sayib qo'y, 1000 so'm sayib qo'y. O'sha so'rni bermanglar. Shuncha odam ot yuratamiz, chavamiz, ko'ramiz da shuncha el keladi. Boshqa yerda ham ulaqlar bo'ladi. Yerda emas, biroq qapa olmanglar. Bunu kommentariya yazıp arkasından söylemeyin, şeyde söyleyip koyun derim. Çok olur derim. Başka yerlerine olur. Çünkü adam olur rasatlık geldi diye. Yemi geldi de ben kara. Verse çok da. Sen ben kara ukan. Berge sordum. Hey silah. Salmanlar tertipli saktaylar. Alıstan gelgenlerge joldu kılıp koyğıla ey. Bo'ldi, bütü ulak. Bravo Allah Bitti. Salmanlar, Amin Allah qanchayım şu ömür vekil. Dua verip koyaylı. Ömür vekil dua verip koyaylı. Uldan hurmat görsün. Yurtimiz aman esen olsun. Palvandar aman bolunuzlar. Şıntip yaxşı ulaqlardır. Müvesip olup jüreğinizler. Gelgen meymanlarga da çok rahmet. Bizi sıylap gelip oyun kurup vergenizlerge. Amin. Allahu Ekber. Palvan. Ulan yukarı. Ulan benim niyet kılmadan. Ulan yukarı buldu ol kalsın. Amin. Palvanlar. Amin. Allahu Ekber. Bolda tinch bo'lgan tinch bo'lsin tinch. Musa aka joldu kılıp koyğıla ey. Ya şu Noken'den gelgen palvanga berip koyğıla. Noken bazarı ondan gelgenlerge. Ya Noken'den Ömürbek Noken'den gelgen palvanga. Gel şuraya koy gel bir yaka gel. Gel. Gel yakın gel.
Evet, palvonlar. Özündoy, uqulay. Allah Teala'nın iri Kur'an'ın ayatları bilen, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri bilen varın ardı Allah Teala şu yolda tuğra yolga başlap, tuğra jana tak işinерге Allah Teala bundan başka dağı bizim Kırgız'ın oyunlarında taza jana ak niyetmenen, dilegi meğermen, küçük görmen, alçı görmen, kol mümkünçülük versin. Şu bizim oyun, şu bizim saltlık oyun, bu Müslümanların en güçlü oyunlarından biri. Barыңarga Allah Taala razı olsun келгениңерге. Канча-мынча taşılık olsa bardığыңарdan men daha söylep koygan bolsam geçiresiңер ha tugandar. Amin Allahu ekber. Vallahu ekber. Жақсы өтіп кетті. Ана палвандар. Бітті шумен.